5 načelnika odjela u gradskoj upravi Mostara 4 su ostala bez ovlasti. Gradonačelnik Ljubo Bešić nezadovoljan je radom svojih prvih suradnika Bože Ćorića, Marine Deronjić, Omera Pajića i Predraga Šupljeglava. U gradonačelnikovoj milosti ostao je samo Izet Šahović, načelnik odjela za gradske financije i nekretnine grada Mostara. Gradonačelnik Ljubo Bešić o svojoj odluci danas nije želio govoriti pred kamerama. Na telefonske pozive nisu odgovarali ni jedan od 4 načelnika kojima su ovlasti oduzete. Prema tumačenju pravne službe gradske uprave, Bešić je sukladno zakonu o organizaciji tijela uprave u federaciji na sebe preuzeo ovlasti načelnika. Međutim, ipak ostaje upitno koliko se time dodatno usložnjavaju i onako teške prilike u vezi s funkcioniranjem grada. Vrlo neobičan potez gradonačelnika Mostara, zapravo vrlo iznenađujući potez, javnost nije to očekivala. To iznenađenje zapravo je na tragu ponašanja gradske uprave zadnje 2, čak i više godina u kojem se stvari rade potpuno netransparentno. Ali bi makar neko trebao izaći sa nekom informacijom šta se i kako se događa u gradskoj upravi, koja je onako pod lupom medija, javnosti, organizacija, nevladinih, zbog, kako ste i naveli, zbog situacije u kojoj dakle nemamo već 6 godina ili koliko već lokalnih izbora, nema gradskog vijeća, pa su sve oči uprte u jednu instituciju koja koliko toliko funkcionira, to je gradska uprava. Ovo, ali i brojna druga pitanja vezana za funkcioniranje gradske uprave Mostara ostaju otvorena i neriješena. Ono što je sigurno, građani Mostara zaslužuju odgovore.